Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Nyamo Bali, angin goyong di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga padelian. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsam teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali jelas berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsam teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali jelas berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Nyamo Bali, angin goyong di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga padelian. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsam teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali jelas berdiri.
Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Bali, mai barang mageneng Bali, beolah irago mo bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali, bahasa Bali, ciri nak Bali, bahasa Bali, gelap berdiri, ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali, bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang mengeneng Bali, beolah iraga mo bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali, bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali.
bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mau Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua banyak jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekejang lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekejang lestarian bahasa Bali.
Swastiastu. Pini ajang Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali utawi sani ngangganin sanidahat mustika yang titiang. Asapunika taler idedane sarang sami sanidahat wangiang titiang. Pangayu bagia aturang titiang majang ring ide sang yang widiwasa. Riantukan majanten wantah sangkaning paswecan ide mawinang titiang. Asapunika taler idedane sarang sami. Preside nyarangin panglilecita sajeroning bulan bahasa Bali Provinsi Bali Kaping Kutus Warsa Kaletali 16 sani kelaksanayang rahina mangkin Warespati tanggal 5 Februari Warsa Kaletali 16 Magenah iri kiring Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali. Inggih, idedane sarang sami, ringgalahe sane becik puniki, pacang katur panglila cita sasolahan saking Sanggar Seni Widyaksara Sani Mamurda Bima Swarga. Pangawet carita. Rikala pacang panca Pandawa ngantenang kupu-kupu. Pinaka cihna niskala pengrauh yayah renan idane. Inggih punika Prabu Pandu saha Dewi Madri. Ngulati pemargi kasuniatan kupu-kupu punika Presida Nudut Kayun Sang Bima pinaka pamadening Pandawa. Raris ngelarang Angkus Prana. Lungo nglungsur swarga loka, nata sang kawentenang, atma ajin saha, biang idane, antuk kayun suci nirmala, budi rahayu, medasar dharma. Melarapan antuk kapagahan idane, sang Bima Presida, kacunduk sarang sang Pandu miwah Dewi Madri. Pinaka cihna sidaning perati sentana, ngaturang pemargian suci ring sang atma utawi nyujur sunia loka. Carita puniki risasat piteket nguangun rasa bakti prati sentana majang ring para leluhur. Dumugi kotaman carita Bima Swarga sane mau sang indik atma kerti puniki Presida anggen sepat siku-siku ngajagang rasa sutindih ring seni budaya Bali sane kebaos sakral, religius, medasar, dharma. Inggih, idedane sarang sami, ngiring sarang-sarang, biar sayang sesolahan, saking Sanggar Seni Widyaksara sane Mamurda Bima Swarga. Sama kena manusane paduka Bathara. Angurik sari-sari ning tatuwa carita. Ori wus amuja sang yang kelangwa. Moga
Manusanira paduka padaretan kakening sot-sot pederawa. Waktulah pamidi. Opan wani nguncaraken sari-sari ning tatuwa carita. Sari-sari ning asta dasa parwa. Riwus riniket denir sang yang kresna duwi payana. Cinaritaken de begawan. Wai sampeyan nguni purwa. Caritana pirang dina kunang ngelawas. Sirah Arya Warkudal. Maden kanang Pandawa. Bimosina naktanana pawanehan. Muangan-angan rituasna lanire. Apan mengo seri ke kanan kanang yayah kerenanire. Carita yang titiang. Eri kawin tenan pemadening Pandawa. Sang Bima nenten ya wenten tiwas. Mangon pademo rodaya kaliput tining astara. Dan kaweruhan ering kawin tenan kupu-kupu ngebak inera parastane. Apa ningsun kawin tenan kupu-kupune punika pinakecikna wimuda sira Arya Warkudara Bimasena karaukaning dening yayah kerenanira Wibaraya amberekaken sikus muangkana di karamanira carita langit alit ngelayangan kacarita mangkin ering kawin tenan kupu-kupu sane ngepak indera prastane. Saya wakti ngulangunin pisan kawin tenan kupu-kupu sane ngebak sane umibar ring wewidangan indra prastane puniki.
pada ngerumpia Kawen tenan gegana kupu-kupune punika ngawenang linglung Sang Bima asa punika taler linglung wadah penawon sami beramara ngerebasa nenten carita yang titiang malih kawentenan kupu-kupu sakewanten bering unguan sira Sang Penawa watek kanang yodeng jurit wala pekenik pada sayaga namta makan ikang pakeman ngawoy kanang senjata maka cikno bala beke sayaga atur kuah paksa nisang nadong maka mengalami yayi ayo tunda pariate ngiring Sang Penawa pada sayaga ada dengiring Dharma Permarta aja doang Siti wacana luar bader wadi Des dua sikang praja Tio sengering punika taler kawen tenan bali warane lho angepeki iya dewi paraya angingkinaken kanang pakeman sira Sang Penawa pada sayaga alis tuayu paripurna puya sira
pisan kawintenan puri kini prastene gemah kelipah loh kinawi sayu wakti ngulangunin pisan pada saya ke Ori wasnian babak kateni kunang berarti sesaka penuh jajal tanpa lingkaran antian mijil oh antian mijil siro sang Pandawa nah tanana pawane siro madari suda nah kula sakedewa mangkana juga sira Sri Yudhistira tumut sira Danan Jaya kana marwatani kanang sama panira tenan sang Pandawane saya wakti Priangka minuten sasrawani makawinan para wadone bakti sang Pandawa asih rek para wadone makanya waktu cina gemah limpah loh kinawi ori usnian sama kano mabedoi kanang siklo wantian mijil puyo siro pomaden ni kanang Pandawa Arya Bimasena nah tanan wani ori Ori usnian makana sira Sri Yudhistira bipraya anam tamakena ikanang Pakeman sumaur mawacana sira Sri Yudhistira lengir Sri Yudhistira waduh arantanku kita Pandawa bersama nah Adi sang Pandawa jama kejang sang Bima sang Arjuna gitu masih kadin beli nakula sakedewa erangan akeun wacanan sira kakante kaya mangki
melakangin pedingakan apa buat ini bakal syaratan beli marah pateken hati aja makejang sing jada lenadi uwet lantas pengabden ni biang agung Ibu Kunti marah pateken beli marah pateken ni dewa aja makejang duk Ibu Kunti angin kenakan ikanang variangan biperaya angin kenakan ikanang yatnya bidap-dap ibu ni dewa Ibu Kunti ne bakal merencana ngingkin nang yatnya ngingkin nang karya duk Ibu Kunti bakal ngatureng sembah pangubati kalau itu lantas ada sabda uli biumantara ada sabda itu di awang-awang isen sabda sing jadalen sing dadi bakal ngewangun niatnya sing dadi bakal ngewangun suwija karya di periangan di pemerajan yenu ngelah piutangan keto masih yenu ada prete ane kelebok itu di kawah candra gok muka done mawinan sungsut sungkawa ibu ni dewa ni Ibu Kunti ngudos lantas anak ibu kebeli apa ngidangnya ngeraosang teken dewa nyene bakal sadia nyene bakal ngidang kemu ngungsi iya meloke ngungsi swarga loke apa ngidang nyupat malepetakan aji makeraja Pandu keto masih Ibu Dewi Madri apa ngidang biang dewone Ibu Kunti ngelarang karya ngelarang yatnya itu di Pemerajan Agung di benang buka janinya nadi beli nuna sampura mapan beli singidang nakingin pikayun Ibu ni dewa apa ni mawin yang buka keto mapan beli sing nawang mamba ni kamu ke yang meloko beli sing nawang mamba ni kamu ke swargan tu ni mawin yang jejah anak buka beli ori wusnian mangkan rumenge kadene kunang sira Sri Yudhistira antian sumaur sira sidananjay singeh aratu beli aku nawak titiang sangat yuno yene ngarepin masah sewu ana musuh prapta madukanang Prasta wenten teh masake siu sakti tanpa ingan titiang ijen ngarepin sakewanten yening mau senginik mereka kayamolok nuna sampura titiang talar nenten presiden titiang nenten presiden nah jadi tiang mereka ke Indra Loka sarang sang yang Indra kau sakewanten pemargine titiang nenten nuning beliagung mawin titiang nunas pangampura yang beliagung nenten presiden agingin minakadi pinunas beli kenten talar pengabden biang Kunti kadiasa punika ori wusnian mangkana rumenge saha umojar sira Madri sudah nakula saka dewa ri sami panira Sri Yudhistira singgih beliago aratu titiang naler nunas pangampura duaning pada karatu titiang nenten presiden apisane mawi nekan biasa punika duaning titiang wimuda tuwi kantun nenten uning nabi saling ke titiang jaga nyupat malepetakan aji malepetakan ibu ngendakang dewek titiang puniki titiang nenten presiden nikesane mawin nunas pangampura beli nenten presiden jaga nagingin minakadi kawen tenan pikayunan beli kadiasa punika titah biang agung ori wusnian mangkan rumenge kadini kunang sira war kudara riung wadira
Wantian ketak ketuk adnyanan sirwar kudara wus muncar kerodanira. Kerodam! Iya. Prabu Wih. Iya. Nyaman aku cai jam kejang. Boleh agung sang Yudhistira, Adi Arjuna, keto masih adi cai Nakula Sakedewa. Gegegegegegegegeg. Sing ngidang bakal nagengin pikayon Ibu Kunti keto. Wih. Saja-saja sing ngelah penguna tiga, saja-saja sing ingat tekening rerama, duka semalu. Saya jam kejang, gitu masih beli agung, penting-penting tekeni Aji Pandu, gitu masih biang Kunti, kanti tuak buka jani, bisa maca, bisa milah kene pernah, bisa milah kene boleh. Nawang ana cereke di Subane Jani Ibu Kunti bakal ngiteh tulung ngapedik cai jam kejang gitu masih beli agung jak singidang dijak ngaraosang pertan hidup kelawaning pertan mati pertan hidup tugas boynya cenik nurung wanget tekeni rerama nurung wanget tekeni yayah karena pertan mati lantas di Subane rerama tua di rerama subes lekak-lekak ditu di dur kasuri patut masih ragu ngupupira nijak melihat-lihat langkuh mara bisa ngalih gaya jak kalian rerama ini gitu wih Beriagung aku Bima Sena angon beli nyama paling belok angon beli nyama paling sing nawang maca aku ni bakal kamu ke Yamaloka dajakat di Yamaloka tugas ngalih Tirta Amarta ni jenda paling kewa ke ulok-ulok si aku ken bagawan Rona urin ngalih si aku ke muka tengah kalah si ngalih Tirta ke tengah kalah si aku sing ada Tirta urin ni aku ke muka tengah pasir ke sing ada maka Sujati ni Tirta Amarta sing ada kewala uli kasetiaan aku ni uli jakti-jakti sekan-sekan kanak aku ni ngidang aku aneh sing ada tadi ada Tejemara batat ngalik berita kamu ke Yamaloka aku ni bakal kamu Degong gitu masih adi-adi jam kejang yen mula sing sanggup dah pang si aku didian newek kamu ke Yamaloka pangenan niki ngelanek maraki jeng haji dadah yogyanika dadah kerikalaning bayi katurnian Matopati didian aku bakal kamu abin aku sing nawang jalan abin si aku sing nawang mambat ke Yamaloka mapan aku tayen masih nangun tapa berada yoga samadhi ditu di giri erwanya tuh saat maka swarga aku tuh bakal aku jalan tuh adi sang Bima nunas pangampuro nyen beli sehingga ada kena beli buku pengabdian adin itu sakewala yen buka ketut deh tutur idewa nih idewa orang mamban kemu keswargan sawireh kidewa subo man nangun tapo berata yoga semadi ditu digiri erwanya beli naen masih ngingkin yasa kerti nangun tapo ditu digiri kusuma mirip to madan mamban kemu ke swarga yoga to madan mamban ke swarga beli aratu beli agung titiang dalar nanan ngingkinan yasa nangun berata riko ring gunung Indra kila minapang nika talar mamban jaga keswargan benar tuh pemadan
mamban keswargan. Ratu Beli Agung, titiang sang nakulo sang sakadewa jaga ngetut pemargin beli ini. Jujur ya malau keduaning titiang taler. Mangna presiden nyingakin ibu titiang ibu maderi. Wah, yen subek itu marek kanggo. Irago dadi penasang pendawa mula patuk yen duka raga duka jam kejang. Kengken cara antigo sa petalangan taluk ya bambangan encak besek encak mekejang. Satya mukyaning dharma. Jadi jalan ke dharma nih anggon uger ke dharma nih nanggo dasar nyujur ke muka yang meluka. Uang uruk ikang dharma apa kepanggu yang tiga mengarang utama. Yen subuh dasar bendharma pasti kenemuan kerayuan. Nih jadi si aku bakal ngelarang ngaji angkus porane abang ngidangin Beli Agung gitu masih kati jam kejang nutut pejalan si aku kamu yang meluka. Weh cai watak bala beke jaga ini di purian ia ada masa tandingin wah yogi enak pada segera lumaris wadah pasca tadi di kandang pakeman biporaya saya ke oh ngelarakan di kandang ngaji angkus perada cai dayang kubu kepurian di tiang saire silo ngelarakan di kandang ngaji angkus perada sakadu angkos prana umi bola mari kandang kasel wong ngelarakan di kandang angkus perada nuju pada wadah di kandang ya melogo len katamu apa rasa sti pinuji muara wanten di kandang ya melogo wadah di kandang cikara bala wadang ada dali pagadang ada dali Lo mencai ngigal gade nang bayo cai ni pada kita bawa waduh angada dali di tuas nala Biporayo jago marawan di kandang yang meluka. Enak pada sidra. Egolang awak pangkeden bayune. Mapan mau jaga. Luk. Nangkil ini wagung wah. Pada saya ke wadah di kanang cikara bala pada sama muji sirok sang jogor manik tumut sirok sang suratmu natananawan yayip suratmu kita ayo tunna pariatna
Hei, anak dangideng, enak pada salahnya. Kita watak ikanang Cekara Bala. Tuduri lampango. Yayik suratmu, enak pada ada dali. Hei, enak pada sikiro, enak pada sikiro. Wijah marang ya maloka. Aduh, janji suratmu. Enak kadang kilo lawan silo curi naranatu. Hei, enak pada. Aman sekakan di kandang lunggu. Atang kilo lawan silo curi naranatu. Wantian wiji. Sira pangulun ni kanang Yamaloka. Sang yang yamana tanano pawanakan. Abarogi kanang wibawani. Siung ilo sulat selalit. Tinak kadigiri lumaku. Ocak kue kanang sangudur. Kumamang watek di kanang mine. Jayib, Jogor Manik kata-kata keng suratmu. Ayo tuna pariana kawingking kita. Hei, enak pada sikero. Enak pada sikero nada. Mari. Berbawa Wang kana di keramuan ni rewadak. Saya ni kanang Yamaloka. Ayo dok, kita Jogor Manik. Ada dong ereng. nak kerjaka. Ikan Segera. busana niru. Oriwos nian mangkana wantian. Umatur siro sang Jogor Manik ri sama paniro sang yang yamu. Ora tuh. Wakulun sasuwunan. Tabe siro Jogor Manik. Menawanai kanang ruwacana enak pada. Tela kena. Ulah makane mauruh kaya teki siro Jogor Manik. Makana. Hari wasnian makan aku mau jarsa ke sirah sang suratmu. Aduh. Aduh pakulun sang yang yamu. Titiang sang suratmu. Anu tukang surat atmu. Sekretaris pribadi sekaligus sekretaris jenderal Riki Ering Yamaloka. Nika jane mawinan saya ni kanang Yama. Atmo ne makasami. Titiang sampun ngamal Riki Ring Duwitat Saro. Yen sampun ratu mematidah. Yen sampun ratu matidah hukum dana pasti ko titiang ngijening baridan. Patut sekadi pawacanan kori dewo. Nika sane mawin nang ratu terus ketelin pawacanan derwe mangda titiang. Talar sang Jogor Manik kadi asapunika talar watek Cekara Balane sauninga kadi pidap-dap kori dewo kadi asapunika ganti. Ore wis nian makana umojar pulsir sang yang yamu. Urup! Kita Jogor Manik, mangkana juga paman suratmu, mangkana juga watak Cekara Bala, orang anak kena, ujar ngong kaya mangki.
Enak kita jumujuk marwatan di kana kawah Cambrogo muka. Ame di kana ngatmo, ame di kandang pereda bersama. Cemak atmo ne cemak. Diktek bari dana yen sobo atmo ne toton belih. Kewala abo ya keswargan yen sobo atmo ne ngelarang kedarman. Raga patut masih nawang milah milih cenatmo ane belih. Cenatmu ane bener. Mangkana kadi wajar siro sang yang yamu. Udah. Pangulun. Yan mangkana kadi pangatiko. Sadero siro jogor mani kata-katakan suratmu mangkana juga cikara bala. Saya go jaga nyapenyun. Kadi pawacanan kori dewa. Melingih cokori dewa. Pangyang titiang jago namtam wadak atmo wadak beritanya maka sami origi ring yang moluke. Alungo cari nada alungo pangyang titiang sadang ibu jago manik kan beringin wah ya dia sama kan enak pada sigera lumaris. Yang kadepnya pati Suratmu yang mangkano enak pada sigera lan dap-dapang jani ke muka kawah Cambrogo muka ni cemakatmu ni kengken duit tat sara subuh pipil subuh adanatmu subuh adanatmu subuh saya subuh makjang begini jangan tenang yang subuh saja ajak sang suratmu ajak tenang kita apa enak pada sigera jika ada bala amin di kanakatmu sigera Ome di kandang pereda puyo siro. Aduh dulu. Aduh. Meme. Dijaya nenak. Asane maro na medagang asane maro. Di tiang nak medagang wawu nika. Nak medagang laklak tiang maro. Ya wala dia dados triki tiang peteng diat. Nadunya nak tiang nak dia nu di warung, di tiang nak medagang sambil di tiang metiktoan. Ya wala dados iki tiang makin tu, hijau ya tiang iki. Dados serinding bulun kalong mebulu, bulun kalong bulung serinding hijau ya tiang ni. Aduh, live TikTok tiang ni boleh mati ya marah tu nah. Aduh kayak dah pang bener. Ya ada nak ngegep pause itu pang bener deh. Aduh, hijau. Suratmu. Yen subuh atmo kene jak punya pengurus itu. Aduh, yang sabun yang subuh urus ini jak saya bang urus jak. Halo. Kita atmo. Siapa kang daso namo? Saking ngendi pada negara itu? Nyai atmo nyen ada nyai ne. Uling hijau nyai orang teken sang suratmu. Hah? Atmo? Tiang sudah anu niki. Tiang supo amore ngajeng dia niki. Yang supo nyai supo kedini atene nyai supo mati. Nyai supo anu more ngajeng dia gitu. Aduh, adi bisa tiang. Aduh, tiang warna putih aduh. Adi bisa kene tiang ratu. Mare busan dia anak medagang niko dagang laklak dados makin terbuniki atmo i do nyilion nang munyi nyen ada niatmo pang benau benon nyepok dini di duit tasado ada tiang ada nyinyen ada tiang iloh niko jero iloh nyen ada nyen iloh cantik ilo cacing asing ilo cabla asing ilo cantik nih bawa sekan bunyi mati bunyi ini kene
Apa kanang Srija Karyo, apa pagaen si itu di mercepado pangawang ben penyo. Aduh niki jero. Di tiang na madolan nika jero, di tiang madolan. Madolan laklak tiang jero. Oh, mau dagang. Di tiang madolan. Lais dagangan ini, lais. Aduh, super duper lais jero. Laklak di tiang ngangkat, laklak tiang aduh, cuman mesin minusnya bedik kan jero. Apa minus itu? Akak pun kan bedik. Kewala sisen-sisen kan jero. Tawangin suratmu deman aja laklak. Mandinya kan ni. Aduh, kurang tiangan nak sampun masih ngalin dumunan jero. Sampun ngalin 6 bulan ikut sampun ngalin. Oh, kurang ni apa masih mati? Kurang yang sampun ikut ngalin. Mana di bisa mati kurang ni di. Kurang tiang nak nika dawak nika nak nyalon nika. Oh nyalon. Gagal nika rares. Wos nika tim winternya tim sukses nika. Kewanten tim ini sukses kurang tiang dan. Nika rares bunuh diri kurang di tiang nika bunuh diri. Aduh. Yang bunuh diri itu artinya itu salah pati ulah pati sehingga itu. Pasti bakurannya kelebuk di kawah camrego muka mapan sing dadi manusia sekar sing dadi bunuh diri. Tidak boleh si bunuh diri sing dadi. Ngida bunuh diri kan tiang ten bunuh diri maten cingengen maten nyingengen. Di tiang nak sekalin di tiang kuran di tiang nak dados jagung bakar nika. Ush, jagung bakar apa? Janda tanggung baru mekar nika jero. Yang coba ngorang janda, jak surat modaman. Aduh, kewalo matennya agak anu nih. Adik keke maten puniki jero titiang sekalin kurang titiang puniko. Jak sepi dagang titiange. Lantas alih titiang ken timpal titiange. Aja titiang kemuket balian nika jero. Si tongos baliane lantas megenep tiang bang nika. Rerajakan tiang bang ne. Bang tiang biumas, bang tiang kene, bang tiang ketu, orin tiang makan tetonynya pak tiang tu. Coba lantas kentan jero. Ben puane cek lais dagang tiang. Tuh cek lais meseluk. Dagang tiang lais, tiang seluk bah. Mesti selok itu dan maksudnya jak lais dagang tiang. Niko sane mau nanti tiang sibuk. Raris gengken kaden juo niko. Jak set dinuju kajang klio numpo. Dinuju sani kala jak kenit batis tiang jero. Jak makita kayaknya tiang pesu di sani kala sambil di tiang pesu batis tiang maju nika ke muka. Batis tiang nekiwo maju nika ke muka. Dengkleng tiang batis tiang liman tiang penek tiang masih lep tiang layah tiang. Nyak cara onel lah. Metas kentan cek mekenap tepuk tiang jalan jero di sisin diwang tiang. Bangken cicing kaden tiang cap cae. Bangken meng kaden tiang puyong hai. Jagado jangan tepuk tiang jero. Coba lantas kentan. Bina bulan Jak panak tiang mati jero tiang tenawang. Keto masih bapan tiang mati. Jak sing ngawang tiang dengan amah nika. Memen tiang mati amah tiang. Pisagan tiang mati masih amah tiang. Panak pisagan tiang masih mati masih amah tiang. Mekejan telah mati tiang tesing ngamah-ngamah. Cek tragis kene hidupnya. Aduh, nyai mau nising jadelen nyai ngelarang pengiwo, nyai ngelarang pengelari sing dadi. Sing dadi yen mula nyai kalau dagang benar nyai dagang. Geng-geng patut nyai yang menakang dagang nyai. Sing dadi nyemak kae kene keto, sing dadi nyemak kae meboyo apa buit tu apa tu mekenap pak-paknya itu misi klang-klang dengkleng.
Sandi kalau mesti kerurung itu sing ngadi. Tahun mawinan yen alih dicatat ni. Toleh sini. Aduh, tan tepuk tiang api dah. Ne madan lontar tanpa tulis. Sing ada tulis ni sakewala isine ane mau tama. Dini yen alih yen wilangan maukum nyenyai. Kelepuk kebaridana siu 500 diban nyenyai. Tuh, kelepuk kau dah kaduk numites nyai. Dadi nap namu. Aduh, tanya dia. Tuh panyai demak gaya boyo. Tuh panyai demak gaya ni tidong di mercepada angkala. Pesan ngonge ke nyai. Kita masih aja makejang. Yen mula dot medaganglah aneh benar-benar. Yen mula dot nyemak gaya aneh benar-benar. Do nyemak gaya ne boyo. Apa buin bakal bunuh diri itu sing tadi. Kelebuk mari kana kawah combro komuka. Mangkano kadi saturan siro sang suratmu. Tinggar baro. Hemat amet di kandang predo. Amet di kandangatmu. Kelebuk mari di kandang kawah combro komuka. Sasadup. Amet di kandangatmu. Wimarayu. Aduh kewah ngajak anak zaman jani manusia perakat ngalik aneh instan manusia perakat ngalik aneh aloh sing nawang proses sing nawang kengken patut nih perjalanan dojo mendagang ngalih kesempurnaan jati ngalih kesempurnaan jiwa to patut masih melalui proses sing tadi nyenujuk-ujuk kebura ngabo pekeling ngabo pejati pangman penugaran kan liuk itu jadi yen pangman penugaran ya apa pejati kamu kebura tundasan itu padahal maka sujati nih manusia subo bang penugaran kan sang yang widi aneh jen penugaran tuh ada kuping ada mata ada limau ada batis itu penugaran konen lekat subo bang penugaran tim tinggal manusia jani ngingkin ngeraga berproses abang nyujur nemadan kesujatian jati kesujatian jiwa gitu jak peragan instan kewah suratmu ayo aku kojar berdeka ngomong berdeka ngaraos manusia jani liu neng dosa manusia jani liu neng daya ini jadi lawan jumujuk baru ada di kanang ada tegal penangsaran ada titi ugal agil ada ditu daru curiga ditubak atmo ne patut paridana lanjani dabang jumujuk baru ada di kanang itu enak pada dikit sinar pada lu baris sigoro jumujuk punya siru baru ada di kanang sang cigro balo ori usnian mangkano lumei kata siro ane acelamang baru ada di kanang yamo ada atmo aneh pada kotor rebot tulus di kanang juga Siro tigara balo mayudo lawan watekin kubu-kubu nata lawan Cia Jai Atma Padang Kotot Atma siapa kang dasenamo saking ngeni panugara dewara lawannya yati kisira jogor manik raksasa kita bersama
Mangkana juga Jogor Manik rengenakena tinggal kang pesanan siaku. Aku Madan Bima Sena Warakudara pemaden ni kang penawa. Aku sing jatma, aku sing je pereta nemai ke Yamaloka. Aku jelema sujati, ane bakal ngalih. Pereta ni ayah kerana aku ni maka Raja Pandu kelawan Ibu Madri. Jen mirip ada cai jambak jelang. Napokan nyingakin paretan ayah aku ni maka Raja Pandu kelawan Ibu Madri. Jen. Mai apa yang tan mangkana bentar mastakan te bersama. Bimop. Ayo kowe jar kita. Yang yukti kita pada wira nak makin tuan di kanang yudo kaya mangki. Rebut kaya teki watak cikara pada. Rebut sini warku dada. Tumut. Mulus kanang yudo. Aduh. Udah. Kedua. Haji. Ibu. Bolake. Ibu kawan terus. Reng Semarang. Belum. Aduh. Adi sang Arjuna. Kita masih kadi nakulo sakedewa. Tanpa samandana beli kalawan ngali jak buka kilateng tadet beli ni dewa ni sekedap katon tan katon sing tepuk beli lantas kene ngadi ngemalunin mai kemercepada tuni mawinan tu muda ganti jani beli ni dewa ni konden dekat ini apa ya mirip aneh ngalangin mirip ada musuh Mayuda itu dia Maloka. Kengken ya pejalan. Beli ni dewa ni sang Bima. Ori usnian mangkana. Sumaur siro sidanan kayu. Sige. Aratu beli aku. Sampunang aratu sumanang saya. Ereng kawin tenan. Ibeli sang Bima. Yening magoten mesah kadia sapunika pasti ke jaya belinti tiang. Wang uruk ikang dharma apa kepanggau yatika mengadan utama. Kadi punika pepesan ibeli sang Bima. Yening sampun melarang penantu kedarman. Pasti ke ibeli sang Bima persida mancut nyabut peretan. Yaji maka Raja Pandu taler Ibu Madri mangna sida kasupat sake kaling yang dari kiring pemerajaan agung ori wusnian makana mabedai kanang Cina berabdo sino warkodara sigero Beliagong, kita masih adi nakulo sakedewo Arjuna jak bebeki saja nadi ngalin anaknya buka beli cai Arjuna subuh pasti cai simpang kemu ke Indraloko ngalih widodari ini sing dan wenten Beliagong dan wenten tiang kadia sapunika cai Arjuna cek nak logen mata cai ne beli jak kau patabet kecak-cak kebayang-bayang pen watak Yamaloka ni watak cikara bala ni beli agung kita masih adi jak galin di tiang ke wala di tiang nenten dipun api beli sana makan sampun persida di tiang nyangkepin minekadi manjut nyabut peretan ayah renan maka Raja Pandu enten taler Dewi Madri sampun kelingyang adika ring pemerajaan agung sake wanten pinunas titiang mangna presida
Beli agung ngijinin pemargi, beli agung ngijinin sepat siku-siku. Napu-napi di tiang mangkin, sampun-napi sang pendawa mangkin, disampuni sampun presiden di tiang. Makto beredan yayarana maka Raja Pandu kenten tala Dewi Madri. Nah, adi sang Bimo kedo masih sang Nakula Sakadewa sang Arjuna. Suksa modakat Nijani jalannya ngaturang sembah pangubakti. Cakopang tangane. Abang sida nyujur kasampurnan jati. Abang sida nyujur ne madan matunggilan. Ya karena maka Raja Pandu kedo masih ibun cening maka Ibu Pak Madri itu di Pemerajaan Agung lan cakupeng tangan aratu iya ningka diasa pun iket titiang iring sigero Adi sang Bimo singnya bakal nyaku panglima. Iyan singnya adi bakal nyaku panglima tuh kapan ngidang benyoban bakal nyupat mada petakan yayarana maka Raja Pandu gitu masih Ibu Madri iyan tadi pengide beline barangan jarako barangan nyaku pengtangan ya nanti aratu Bliagung sang Bimo ina dos pinuna si Jang Bliagung cakupang tangan Bliagung mangde sida matunggilan sida aji kelawan ning Ibu Madri beli gitu masih gadis sang Arjuna sing dekengkena si aku subo kadong mesemaya si aku subo kadong mejanji yantan mijil sida sang yang tunggal yantan mijil sira sang yang nawaruci yantan mijil sira sang yang dewa ruci si aku bakal sing nembah si aku bakal sing nyaku panglima Dejemaro pretan yayarana jakupah beli aku balik ganjur nengesiu si aku bakal sing nyaku mapan si aku subuh kadong mesemaya mangkana make semayan sira war kudara riwusnian samangkana sira Madri suda nakula Sakadewa pipraya angingkinaken nikanang naya wiweke lamakane sida sira war kudara tumut anyembah singge aratu Bliagung titiang titiang nuna sampura yang Bliagung nuna sampura yang titiang cinga titiang nika jeri jenaratu dados metiosan nika jeri jenaratu metiosan sane kiwa sarang sane tangan kejokangane Bliagung dados jenorang cai meleneng ngone paduh kiwa dengan paduh niki ratu metiosan indayang cakup tangan ratu indayang cakup tangan ore wunar mangkadung sakadup tulus ikanang pangeruatan malam petakan itu aduh ikanang cari topi moswarga om santi om
Inggih, idedane sarang sami, diwawu sampun kapiar sayang panglila cita sesolahan, saking sanggar seni widyaksara. Sane mangkin pacang kelanturang antuk sesi foto sinarangan. Pandu untuk sesi foto nikah. Tiga, dua, satu. Malepisan. 3, 2, 1. Inggih. Inggih. Idedane sareng sami sanedahat wangyang titiang, risampune puput foto sinarengan, wastu puput sampun 10 pali panglila cita rahinane mangkin, matur suksma aturang titiang majeng ring idedane sareng sami, titiang pengenter acara sapisanan ngangganin prawartake, ngelungsur agong rena sinampura, menawi wenten kekirangan sajeroning penyangre miwah keiwangan atur titiang sajeroning nyenterang acara puniki. Maka wasananing atur titiang ngaturang parama santi. Om Santi, 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 Om. Mau Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deelah iraga membasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekejang lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame
bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang mengendeng Bali, beolah irago mau bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali, bahasa Bali, ciri nak Bali, bahasa Bali, gelap berdiri, ayo bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Rame-rame milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo ayo rame-rame milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mau Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang mau bahasa Bali, mai barang mengendeng Bali. Beolah iraga mau bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali, bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri, ayo bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Ayo rame-rame milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang mengendeng Bali, beolah irago mau bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali, bahasa Bali, ciri nak Bali, bahasa Bali, gelap berdiri, ayo bareng ajak bekerja, lestarian bahasa. Yo ayo rame-rame milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Yo ayo rame-rame milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali.